เรามีเหตุอันควรให้เราชื่นใจเหมือนทรัพย์ที่ทวีเพิ่มขึ้นมาบรรดาสิ่งที่อยากถือว่าล้ำค่าพวกเขาพากันมาสมทบเราเรามีเหตุอันควรที่จะชื่นชมเพราะรู้อย่างลึกซึ้งในพระคำเราเรียนสิ่งดีๆที่คอยชี้นำเราเชื่อและทำตามที่ได้ยินด้วยเหตุแห่งความสุขมันลึกยิ่งนักพวกเราจึงรู้สึกอบอุ่นใจแม้เจอความทุกข์หนักเราไม่หวั่นไหวพระเจ้าคอยช่วยเราให้สู้ทนอย่าโอว่าทำให้เรายิ่งดีสิ่งที่ทรงสร้างสรรค์ดีจริงๆฉันลึกถึงความคิดเพราะฤทธิ์อันเกรียงไกรงานสร้างอันยิ่งใหญ่ทรงความดีดูงานที่ทรงทำเราประทับใจท้องฟ้ากับทะเลที่งดงามเราเรียนจากหนังสือแห่งการสร้างธรรมปรบมือรวมสรรเสริญพระปัญญาเราไปด้วยยินดีประกาศเรื่องราวอาณาจักรพระเจ้าทรงครอบครองมีพรมาเปลี่ยนใดที่น่าหมายปองอาสายินดีไปทุกคนแห่งสุขใจชั่วนิรันดร์มาใกล้เราแล้วแสงทองแห่งวันใหม่ใกล้มาถึงสัญญาเรื่องฟ้าใหม่และโลกใหม่นั้นจะทำให้ยินดีไม่สิ้นสุดอย่ากลัวว่าทำให้เรายินดีสิ่งที่ทรงสร้างสรรค์ดีจริงๆฉันลึกถึงความคิดเพราะฤทธิ์อันเปลี่ยนไกลงานสร้างอันยิ่งใหญ่ทรงความดี
true. Take comfort in knowing I'll always cherish you. Oh, believe, oh, so deep meant to reap and grow. Pagalangin niyo ang puso ko sa inyong pusang pagpupuri. Alegría sa melhor das dificuldades estou ao seu Brother. Brother. Ano mo, brother? Naog na po mo, kuha mo picture. Bukan na mo, nabukan. Ano ka sa social dance na mo, Ken? Terus ah, kanana na nyo. Tar. Tura dito. Wala tura dito. Tet. Tura tet. Okay. So hey guys, welcome back to the vlog. Asa ka, Kob? Naog ka, Kob? Ano, Brad? Ha? Dalay ko. Yes. Asing nga pa. Palihog. Yes, I will review my girlfriend. Suma rin mga igsoon na kuan. Mga buutan kayo. Nagpintura sa atop sa Kingdom Hall. Okay. Hope, baring ba? Hope. Hope, day, hope. Oh. Oh. Yeah. Suma na. Gibalik pa man dito ron na. Long, dito ra na ni Long. Long. Sige, anin lang. Long. Sabi. Yan na. Ibutan sa timong bulsa. Huwag mo ko'y bulsa gud. Naulay si Owen. Lah. Kita ko makuan ba? Araw mo kuan ba? Araw mo trabaho. Sabi ko ng inanay eh, kayo kasi maguna-una. Bigas, oy. 5 kabuok. Kaya si Bintang may. Ay. Jake, tabangan na kasi yung win mo. Si Owen hilak na ron. Oh, tabangan ni yang kuan ba eh. Agoy! Tikati! Ano sa? Tingnan sa. Ano yan? Ah, palakas din. Sabi ka yan ba? Upagani, Mick. Ikaw mo, naguna-una na. Wala pa din ka, Jay. Wala. Kuyawan. Basta niyo. Be. Ah, gagmayo eh. Ano may lain? Wala, di dito oh. Wala, turot na. Itong inani ba ginamit? I can see. Ano ba, isang ko na mi. Baka bintong ba? Tura mi sa taas sa Balay. Balay tingumanan. balay. Nangambot pa diriya. Alawit, tanawin. Trapo na lang namin oy. Trapo na lang na. Ako guys, ang gibili na no. Inaya lang nyo, kaya mautro pa diriya. Bitaw. Titirang ko rin. Agoy, si Matt, kita makan oy. Magkanakin. Oh. Sugat o tito idi man gid daplin. Ano, wala na inspiration good. Pag hi sa ako ang vlog.
Slow motion. Sana yung mama Timote. Hi, mom. Para. Luya, di katuwad. Guys. Abi, kapay kiko. Kapay kiko. Una mo sa mga kuya hawa pag ganit ni. Para si brother. Nagpintura-pintura si brother. Brother! Brother! Pitura. Diyan ako. Pintura-pintura mi bisan dili kabalo. Meron sa taas ato. Kana ilang hold na siya. So, hindi makita ila kuandri ah. Yo. So, everybody, kadto dito, kadto dito, sa tipalang to, kadto dito, sa tipalang to siya dito. Ito, mama to siya ni Kian, kana nagpalimpyo. No? So, kuha na siya, kanang collector na sa Smart, pero karon no, ni narank down na siya, ipapintura. Papintura na lang. Mangolekta man tayo si kanina, tapos suddenly, gignan siya nga, pamintura na lang, G. Sideline man na niya. Yo, so bye guys. Kada adlaw angay tang mo desisyon unsaon paggamit atong panahon. Adunay panahon maglingaw-lingaw, pero dili ka na ang angay ngunahon. J, slow mo J. Hatagi o panahon Win. mas ginandano pag-ampo ang Diyos nung debosyo sura ang Diyos Kana siya, mas Mama ni Jikay. Bebe dili kita magpabagay pamalandong Ay, bunti. ang kaupaon butang nga mas hindi Sige. Kinaog. Ako. Diri gana na og. Diri. Ako video pag naog. Sige na. Naglisod no kay kog naog di gani na. Pilit ang paano na short. Pinturan. Blue bitaw na. Gani, maubos ka. Gani, lapitaw ka. Ha? Ika checks. Oy, no, let's continue. Grabe, boy. Dali na kayo pagsakalo, pag nao, pag nanisura. Hadlo kayo. Ayaw pa sa power. Hatagi o panahon
mas hinungdan